Thokozani sanibalobu senyanga yompedi bakwethu namhlanje ngisemoyeni ngisehlani ngikhuluma nawe wena osemakhaya wena umuntu othi mina Mkhulu kunzima ngazi yini ngami kwezala ini ngami. I want to tell you this namhlanje, uma umuntu wesilisa umuntu wesifazane, make sure that you live your life as if namhlanje your last day. Because of uma umuntu phila impilo yakho as if mhlambe there's another day another time uyadlala bakwethu ngoba impilo, this life is too short. They usually say life begins at 40, which is something amanga. Bantu abadala uma nje umuntu udlule 20 years usumdala. Wesisi uma nje udlule 20 years ususisi. Abuti haso udlule 20 years usolimuhulu. Ungathi mina ngizoba nendlu ngina 40, ngizoba nendlu ngina 50. By that time how do you connect us so? Abantu bayafa, abantu bayagula, kunjani emhlabeni, kunzima. Ungase uvufile. Wena unsoro ngwana, unsoro munyana, usathi mama. Bakwethu, make sure that you live your life as if kusasa noma namhlanje ilanga lakho lokugcina kusasa zabungekho. Kulakho impilo yakho ekwazi ukuthi uyiphile kahle, uyiphile ngendlela eright. Ngisehlani namhlanje, ngikhuluma nawe osemakhaya, ngikhuluma nawe wena ogulayo, ngikhuluma nawe wena othi mina Mkhulu anga invest empilweni nami. Make sure that you invest bakwethu entweni ezi-right. Just enough for ukuthi uphile impilo e-right, impilo enamandla, impilo enokuphila. Lobo nganyanga yompedi Mkhulu Hoti, lala kahle la ukhona, mhlawumbe ungibona uvuka kahle konke kukhanye makhosi.